Merhaba خوندوانی زانگا دیجلی فراتی بخیر هاتن ایرو ام دست به نجارک گلکی گرین دکن نامگری گرامر و قوام دست به نادکن امی میناکین نامگرین کردی بدن دا کن زمانی خوا باش فهم کن و پشتی ویوانی از باور منی هین ببن کو زمان پیو نواز زمان دا چاواتین جم هفتو چه تکی نابراوات هیا و به همان زانیاری اونی کاربن زمانی دینجی بخبتن نتنی کردی بله کام دست پی بکن از باورم اون و میناکی بیرتینن از پرتکان دبم مالی وانی بریدا من وی میناکی دا و ما دارا بیرزی یعنی دارا بنسازیا راونوسان ناوی بی رسمی اوا انگلیزی phrase structure 3 او انگلیزیه دارا بنسازیا راونوسان یعنی به کرتاسی امکارم بیشن دارا بیرزی درسه وانی بریدا ما وی داری جواره داناسی ما گفت که پیشیم دخوازن پیوان بین جم هفدو لیم نزانن کی جان پیو دین جم هفدو هری پیشی کی جان تی جم هفدو نزانن از پرتکان وطن افدانینا لی اگرم بیشن دبم مالی بله دبم مالی دبی ام کارم بیشن اگر کسی که جمره پرسک بکی ام کارمش دبم مالی وطن افده هیا لی از پرتکان چه نبی و ما میناکا بریدا ما چکر ما پیشی دبم مالی آنی جمهدو دوباره پرتکان دبم مالی آنی جمهدو و داوی دجی از پرتکان دبم مالی کود ریاض خوازم بیجم ام کازم وی بناسازی یعنی وی داری بریک دین آفر کن او جی آلی راستی دا آتیا رسم کرد گاوا اون بالا خودن سروی داری لبردن پیشی پرتکان دبم مالی دینی جمع هدو و ساکو امیناک جیه بری جیه چپی جدا تره پیشی ما آلیه چپی ده دبم مالی بیواد دبم مالی ما آنی بجمع هدو لینها از پرتکان دبم پرتکان دبم مالی دینی جمع هدو او جد بی پشتی وینا ام وی شاخی ددن شغلاندن شاخی داری پرتکان دبم مالی پشتی وینا او وکینه آلیه چپید بی او وی پی نشانه یا پرتکان دبم مالیه آلیه چپی او وی پی جی نشانه یا پرتکان دبم مالیه لیم دبینن که او هر دو وی پی همان نشانی دکن لبنده بنسازی جدایه و داوی دجی ام از تبلیوان دکن و داوی دا اس آواد بی اس هفوک سنتنس لویریو پریده از خوازم جوارا بیشم کو ام کارن دارا سینتاکسی بو همان هفوکی بجرا جرا آواد کن بشکل دین آواد کن لورده ده جرا هنا لی بلکی هن میناک هنا کو دارا پیرزی خودی سه جوره هم بی بو همان پیوی هفوکی لبرده دو حبن دو جورنا بله کام دوام بکن قوام روپلا بریدا ام سروینات خبتن ام تشکی فرق کن ام تیدگه جنکو قوام پیوان دینن جمع هفدو پیشی بالا خوبدن آلیه چپی ام ده پیوین جمع هفدو گریدن وکی میناک ام پرتکان و مالی گرینادن لورده آلیه چپی ده پرتکان دبم هر دو پیو جمع هفن ام وانا گریدن لی هگر ام بخوازن پیوا پرتکان و مالی گری بدن
چێ نابی نەخێر چێ نابی پشتی vê mînakê em feq dikin ku gava em dara pêrêziyê ava dikin em xetekî rêzgînî dişopînin em jê re dibêjin xeta rêzgîniyê yan jî em wana wisa girê din ku ew her du peyv serxet tîne ji bo vekê em jê re dibêjin girêdana serxetê girêdana peyvan girêdana peyvên serxetê yan jî xeta rêzgînî rêzgîn yani tiştê ku karibin rêz dibin ev rêzgîn e em zanin ku pirtukanê dibin bi hev re rêz dibin pêşî em wana me rêz kir dûra em dixwazin ez pirtukan dibim rêz bikin yan jî pirtukan dibin malê rêz bikin vî mînakî de aliyê çepê de ev rêzkirin tê şoxlandin wisa ku piştî xelaskirina vê rêzkirinê em xwediyê sê peyvan dibin ev e yan jî em wisa bêjin gava em vêna didin şoxlandin pirtukan dibim ev dibe VP ravenûsa lêkerî û piştî em malê pê dizelqînin dibe pirtukan dibin malê bi rastî ev hevokek e sentence lê ji ber ku hê ez heye peyva ez heye em dîsa ji vê re dibêjin VP û davî de jî em ez pê didin zelqandin û ev peyv ev xet dibe nîşaneya hemû hevokê ez pirtukan dibim malê aliyê çepê de me peyvan gorî xeta rêzgînî anî cem hevdû û me dara pêrêziyê ava kir niha em ê aliya rastê mezin bikin aliya rastê hinkî ji yê çepê cudatir e çawa cuda ye şûna ku em pirtukan dibin malê bêhnin cem hevdû ew pêşî dibin malê tênî cem hevdû dibin malê ji ber ku nav de lêker heye em ji vê re dibêjin VP ravenûsa lêkerî dibin malê bi tena serê xwe hevok e jî sentence lê em dewam bikin tenê em VP bidin şoxlandin gava em peyva dibin malê anî cem hevdû divê em yek lê zêde bikin aliyê rastî de tişkî nema aliyê çepê de mecbûrin em pirtukan lê girê bidin û ev xet pirtukan dibe nîşaneya hevokên pirtukan dibin malê ev hê jî VP ye û dawî de jî ev xeta dirêj dibe nîşaneya ez pirtukan dibim malê aliyê çepê jî wisa be ez pirtukan dibim malê hûn dibînin ku dawî de xeta li bin de ê ku herî dirêj bo her du mînakan heman tiştî nîşan didê hevokê nîşan didê lê ê navbera di xetan de ku li vir de em jê re bêjin a û li vir de jî b ye cuda ne pardon ne cuda ne ê herî jor cuda ne ê a de em pirtukan dibin malê dibêjin ê aliyê rastî de b dibin malê nîşaneya dibin malê lê dawî de ew dibin heman dara pêrêziyê vî mînakî de em tê digihîjin ku her hevok ne tenê bo Kurdî ye bo hemû zimanan wisa ye her hevok xwedî vê rêgeziyê ku nava vê rêgeziyê de em peyvan tênin cem hevdû gorî xeta rêzgîniyê wisa ku dawî de yek bi yek pêv tên cem hevdû tên zelqandin û ê herî dawî de encama herî dawî de ew dibe xwedî hevokek em ji vê şoxlî re dibêjin afirandina girêdana serxetê yan jî em karin ji vîna jî bêjin jê re heman tiştin dara bînesaziya ravenûsan afirandina dara
بنەسازیە ڕاوەنووسە. بەڵێ ئەم مینا خلاص بوو نەهامێ هەرن سەر نامەگەری گرامر. ئەم ژاژی گەلک گرنگە لێ دەبێ وێنا باش بزانبن. گرامر یانجی نامەگری لەبەردا بە تیپا گە هاتیە نیشاندان ئەو کۆمێن ڕێگەزانە کو کاری هەڤۆکان نیشان بکێ یانجی ڕاوە بکێ یانجی وانە ناو بکێ. ئەم دخوازن میناکە بەرێ چ بوو ئەس پرتوکان دەبم ماڵی ئەز ێ لەبەر بنووسینم ئەس پرتوکان دەبم ماڵی ئەس پرتوکان دەبم ماڵی. ئەم دخوازن وێنا وێ هەڤۆکێ سیمبۆلیزە بکەن وەرگەرێنن کۆما سیمبۆڵان. ئەم زانن کە ئەز ئەنا ئەم کارن ژێرە بێژن ئەنپیژی پرتوکان ئەنا دەبم ڤیە لێکەرە ماڵێ ئەنا و لەبەردا ئەنپی هەم کاری ئەم بێژن هەن چەند پەیڤ بن یانجی پەیڤەک بن. ئەم وێرە کارم بێژن ئەنپی ئەمژی ئەمپیە ئەم ژێرە کارم بێژن VP ئەڤژی ئەنپیە. لەبەردا NP VP NP هەیە. ئەم دخوازن ئالێر چەپێدا مە هەن ڕێگەزین گرامر یانجی نامەگریە دایەناسین و دنابدا ئەم زانن کو ئەو ڕێگەزا یەکەمینە ئەو ژ ڕێگەزا دویەمینە. ئەزێ وێنا هەلێنم ئەهام دخوازن ئالیە ڕاستی بدم بەر ئالیە چەپی کو ئالیە چەپێدا ڕێگەس هەنە ئالیە ڕاستی دەژی میناکامە هەیە. ji ber kev aliyê rastê em bêjin 1 2 3 4 1 2 NP ya dibe gorî vê mînakê mînaka rastî ev ji me re çênabî me vîna hiland ji ber ku peyva yekemîn dibe NP vê peyva duyemîn jî NP vê niha me ê sêyemîn mêzekin sêyemîn vira ev VP ye berê VP jî dibe ez bawerim nabînin ez ê wilo wisa bikim nahawin dibînin belê em wilo wisa bikin belê ê sêyemîn jî VP ye belê lê VP em nizanin VP çi ye li vir jî VP jî hatiye li vir de hatiye danasî VP dibêjî yan VMP bê yan jî bi tena serê xwe V bê. ڕێگەزێن VP de hebin 1 û 2 û niham tê digirin kî em VP li virin lê em zanin ku dibin malê yan jî ev VP û NP gava tên cem hevdû VP û NP gava tên cem hevdû ev dibin dîsa VP. Gorî vê mînakê VP em karin bêjin rêgezê yekemîn karin bidin şoxlandin ji ber ku rêgezê yekemîn de V û NP tên cem hevdû li vir de jî VP û NP heye VP ve heman tişta çêk nekin hin cudahîna berava de heye lê nemîhîm e em tê digihîjin ku dawiya vî mînakî da ez ê vîna hilênim ez ê vîna jî hilênim ez ê vîna jî hilênim dawiya vî mînakî de em dibînin ku rêgezên vêna û vêna wisa ku VP nîşaneya VP ya em karin NP şûna VP de VNP deynin me vêna wergerand vê tiştê NP VNP VNP ev du rêgez eger bên şoxlandin di nava namegerî da em karin bêjin ku ev namegerî ku aliyê çepê de hatî nivîsandin karî hevoka aliyê rastî biafrînî yan jî wêna peyda bike ev baştir e gramera aliyê çepê karî hevoka aliyê rastî peyda bike
برێگەزین یەک و دیەمی گرامەر یانجی نامەگەری ئەو تشتێک و هونەرە لە هەف ئانینە پەیوانە هەن گرامەر کارن هەن هەڤۆکان پەیدا بکەی هون گرامەرژی نکاری وێ میناکیدا ما وێ میناکی وێ تشتیش وەرە شانی کرد و ئەv گرامەرە ئالیە چەپێ کاری خودی وێ هونەرەیە ku hevokê aliyê rastî bafrînî belê aha em gihan dawiya waniyê xwe ew mesela namegerî û gramer hingî dirêj e min xwest mînakî bidim dersê dahatû de em ê hêy kurayîtir li ser vîna bisekinin ez bawerim ew qa mînak ji bo vîna besa belê aha em gihan dawiya waniyê xwe heta waniyê kirin xwe baş binerin gelek spas